worship this very morning, oh God, as you do every day, oh Lord, Heavenly Father. For with every breath that you give us, oh God, it shall be a sign, oh Father God, for us to worship you and continue to praise you, oh Lord, Father God, and to lift your name up high. With every breath that we have, oh Lord, Heavenly Father God, we shall lift your name high and raise up our voices, oh God, against the enemy, oh God, and declare victory over everything, oh Lord, Heavenly Father God. For you have given us victory over everything when your Son, Jesus Christ, came and died for our sins, oh Lord, Father God. For that sacrifice had done it all. It had done it all for us and gave us the peace and the prosperity of just standing our positions and watching you give us your victory, oh Lord, Heavenly Father God. Thank you, Lord, Heavenly Father, for today, oh God, for it's another day, oh Lord, Heavenly Father, to live in your perfection. It is another day to live in your presence. It is another day to gain another piece of your bread, oh Lord, Heavenly Father God. It is another day, oh Lord, Heavenly Father God, to draw closer to you, oh God. Another day, another opportunity. Another day, another opening, oh Father God, of doors. Another day, another soul, oh Lord, Heavenly Father, that shall be won to you in the kingdom of heaven, oh Lord, Father God. Another day, another celebration, oh Father God, to lift your mighty name up high, oh Father God. Yes, Lord, Heavenly Father, for as the days come, oh Father God. Oh Lord, you said that you will be with us even to the end of days, oh Lord, Heavenly Father. I thank you for that promise, oh God, that you have declared to us, oh Father God. Oh Lord, Heavenly Father, I thank you, Lord, Heavenly Father, for your good Father. You are as good as you were yesterday, you are as good today, and you will be greater tomorrow, oh Father God, for you never change, oh Father. You are faithful even to those who are faithless, oh Lord, Heavenly Father God. I thank you, Lord, for your patience on our lives, oh God, for allowing us to see this hour, oh Lord, Heavenly Father God, for allowing us, oh God, to gain yet another piece of wisdom and knowledge from your very own Holy Spirit, oh God. Holy Spirit, I thank you. I thank you for being our great companion, our best friend, for leading us and holding our hands to our Father in heaven, for drawing us near to our King who we shall worship. Oh Father, we look towards the day where we can crown you, oh Father God, with the glory that you deserve, oh Lord, Heavenly Father. We bow down at your feet today, oh Father God. Yes, Lord, Heavenly Father, we admire, oh God. We admire you, we adore you, oh Lord, Father. And we thank you in advance, and we receive in advance everything, oh Father God, that is in our heart's desire, oh Father God, in advance, oh Lord, Father God. For you are never slow. You are never slow to your promises, nor are you slow to answering the prayers. You are only patient with us, oh Father God. So in advance, I thank you. I receive, oh Father God. We receive the portion. Receive that portion of peace, portion of promises, that portion of prosperity, oh Father God. We thank you and we receive it, oh Lord, Father God, for the healing, the freedom, oh Father God. We receive, oh Lord, Heavenly Father God, your goodness, your glory, oh God, the anointing, oh Father. May you continue to raise up the mighty army, oh Lord, Father God. Just as you have raised up the dry bones, oh Father God, you shall raise us up to be that mighty army, oh Father. For wherever humans see nothing, you see a whole another opportunity, oh Father God. Everything that is impossible to man is possible to you alone, oh God. So Lord Father, we trust on you, oh God. And I pray, Lord Father, that faith be risen up, oh Lord Heavenly Father God. For these are the days, oh Lord Father, that the trumpet shall roar, oh Father God, and declare our victory, oh God. Thank you, Lord Heavenly Father God. We thank you. We thank you for our hearts this morning, the hearts united this morning. Those who are watching and those who are with us. You know who they are. You know their hearts. You know the desire of their hearts, oh Lord Heavenly Father God. And I pray, oh Lord Heavenly Father, that you will, Father God. Munay pantoy labelmen. An kitchen so Mahwin. Kapag sa Untitled Koht, man so koros katiniyas.
katin limbagong manaman kitail makareta cheka konodi more nan more and ranwet kamelele me rayakis matangala on time minute limawa pan clock isakeo iban we are chekis in bakair awieto ranwet Sunday school panchap serapingkan mo impostar nampan Zoom seriga lo yang wai so te cartoonin so te lebili wasa nan Zoom akaninan eo mi songan wasa la pachele pang ko so sang na wasa ko la nan Zoom pachele kak wehwehkihla payau taut pana kaidehk cha mai katin kin irongkit pon live up chekak kos-kosai pana inda me changa mau sangma so ime serikan pan tatong kemurin sawa so me kai me kupurki sapul mobile serikan ambil tau yang kak patrong kit rana taban kayon ran saban chap so saban ne pasan serikan ni arail sampa kamelele me eu ministry de eu pugo and baba nono bilchon momotso chailanka kairata sapul macai serikan ni arail chukchuk railena sayar masanen kauno okay hallelujah chai kapakap kalanganen komai siwa Koht sebagai deremi ni marang kaun Jesus sekasabay kalangan kiyang komay. Tatawagan nga naman nanat maur kat kiyang git kitail nan paluwarat nanat malya nanat mahweniong kalaudela at poson sa pagkaremo maing kumiyang kating kalaudela at poson kalaudela inangan at men rorong inangan at men stadigi inangan at men kaskulki inangan at men matamatawa obil ko sayayang metekan we kamelele me imese pegar tong lala sangka kuyala sapul mamuchon pata obil uyayang metekan rambil uyala sapul mamuchon pata we gerak wat metodo ason tatok malawlaw ikapagap kiyang kumiyang kating kaun kitata kumiyang kating apaliway kupromoy nanat maur niat muitong kamoy o kaprayang kamoyat availability kamiyang katinta tong paluar chorus ngom katin kapakata mang siwa Koht kapagap kiyang kamu win ponpe kamiyang katin kupura nan government nan triak nan momotso kan korusia nan penine korusia nan ton way nan ton kosa nan ton kosan ngen sarawi wasap chorus kom katin maleti kom katin sair Morin aramas korusia pililawin nan tegelikikan nan Amerika Lord nan Iran Iraq Afghanistan main kaun Jesus nan Europe nan Asia nan Africa nan Pacific Islands solo South Pacific North Pacific wasa korusia mesapul momu aramas mimi selia se release sapul momu kapay po na rail maur pararan ngana mo yo Lord po na rail maur kakelakan ngana mo yo Lord po na rail maur sa kabrayang kamuyat kapen at kasaba kalangan ng kaun Jesus mewiyat kaun at song kamor kapag kiyang kamu iralakan me sumaw palianta mo sen sumaw kauso wisan sumaw po nat mor pon palwarat sampon mangat lelpan net se karyala mo sen sumaw ni marang kaun Jesus se release already blessing magosang remo maulakan magosang remo sa billboard sa likaw kita likon poson sa likaw kita likon kalangan likon kasapat kalangan likon kabing main kaun Jesus pwede kita magkamgatun wiyaya ro Lord kalangan kiyang kamuran wat kamgatun kupuro kamgatun kapayata more chorus mababatanggit ng Bible study main ko tama problem na nimakan pingo magatun wrong kamgatun sair kamgatun toga kamgatun apaliala ni marang kaun Jesus main siwa Koht sapul mamamasan kamgatun kawasak na nat malian masan to na naway nen sarawi tama kamgatun kupurki aramasakan ng kakoronga ima kamgatun muitangan sapotap tama kaidehn kamgatun roti kalangan kiyang kamu Lord kabayan kamu magamgatun yeyang kitan so chorus wasa chorus sa kaprayang kamu yat kabang kasapat kalangan ng kamu kaun Jesus mo yat kaun at song kamor kokolata amen
Amen. Amen, amen, amen. Kalanganan Koht. So, Jaiban Chap. I oralapin may sangat pangko saya spiritual warfare. The Pali Ngehn. Pali Ngehn. Nituan atail kaska school ki Kapakap ko koto. Mo inilasin topic may ban sair pang Kapakap ma. Warfare. The Pali Ngehn. Joy wagama pong imi matawa. Warfare, eh? Kapakapin nituan Paul ayaw kiyang kitail nan Episos wanoy sa kriyaw kachin masani po kaidehk aramas okay magkitail kin mahweniong pwuhk manaman ngehn suwed kanan pahnlahng oong kaun akan o me lapalap akan me ahneki manaman o belong Koht akan me kaunda di rotorot. Okay, so kasaya me atail Mahwin kaidehk flesh and blood, kaidehk uduk, kaidehk aramas ngehn. Okay, so i oralabigi kiran wat Pali Ngehn. Egi ni atail iyu gubana masanen kauno kodo ayo iyagister tama Paul ngite te kinana Maurin solang kamelele me len Kapakap mana konaktang Koht sania Kapakap ngehn sarawi. Peni kosaya mekin Kapakap ngehn again speaking in tongues again lokaya toror loud sang irai loko me di dawen kauno. Okay, so ikangong yang kitail chailen men lokaya toror macai saik lokaya toror ngehn sarawi tiata po tail ansama ban tiata po tail lokaya toror pam potita sang nan kupura tail nan kabete tail pam potita. Okay, so chay bangkak lokaya toror iko sayayar patuane rayo tamya kan wiyakan revive nan ngana tailo kan kasapono poniata mo kan chepel puen sa wehwehkihla chay kapakapakan o kan itanto kamarain sang reng kauno karata lokaya toror nan kasampal nan Kapakap ngoy pansong Kapakap man ipan rongala tame ala yang solang pukaray no kelain nan katete nan muin chiseso ari ikamele la pwuhk baptizen ngehn sarawi pwuhk bepit bengko saya mekan lokaya toror so ita ansama chay pan lokaya toror Kapakap solar mimini schedule solar mimini okay chay pan Kapakap nialem klok isak lele sakriyaw mo tuwa mo kan ko santina aramas. Okay, Kapakap ngehn sarawi ngadang Koht men Kapakap so koros karena cepan men available cepan men sarapasang pengen sarawi yang Kapakap. Okay, Kapakap selit tintirap Kapakap utetal Kapakap kau wong kauno atay mo yung so koros kauno banking katkita sa pulma kamarayan edification sa pulma kamarayan sa pulma wujud sa pulma kawit pagcela aramas melinas nanti what ti what machay milale utan chalanane wehwehkihla moment spiritual warfare pwuhk melel Pali Ngehn mo yawi. Okay, lockdown na ipachuani ran tray kome one world government ma. Okay, puinin aramas mesasa Koht memen kaunda samba aral tatok me wiyata coronavirus so cheka kilang mera powerful you wanna real powerful sambarajti. Okay, sambarajti. Ari child osame aral target tujan nan muin papalono ansa miral remen hiupana porangkak wiyata rangkak kawatanimo ya Papillon the Tower of Babel. Ni pwuhk yaral min pano tatan aral motivo aral kendo sabung pwuhk minimino reinen wiyata megot. Ni kay bituwe chama nan irar machay mamor ansa watra ansa on one world government 400,000 aramas makopopo po sampa. Okay, to the United Nations World Trade Organization. Iralakan maganda apapali pelian wini ape nan mo wini kan so global. So chay bangkak irongala memelel ra powerful nan government po Israel mga kan so wana rel tatok imek chelyang lockdown. So
Ko sambal acai kapakapanan kolanan ngehn. Pwuhk puksaraw ka dede yang keceler. Mahwin na Chacha cai lockdown ni palwara cai sulakak gathering abe sulakak school sulakak kola kaunda ijo wan ta dogin ngenoma mcai baby yang karja iban eugi yang cai rana to lakap scripture koime puksarau ka dedegi is ke cai tama kauna uya yang cai ler o is palia ba cai pun sampawat pwuhk mak cai ban sucho nok mangi acai kapakap kan banduat Japan sujono ko saya cai munjiti te Japan sujono wehwehkihla muna Japan kapakapo palian gicai mangi yer sangni news te sangni acai ka pingkonta ap mak cai bil ban soja mangi yang muna Japan kapakapo palian dengan area seten wi ko korortra okay so nan madu esa ke suri esa keo ime wa do ayo ni donai bangan ki ton ko na pata ni ai ka school ki yer takot kai season makompil sutrogen kai season te saik pagay kom songata kom kak songata po kita manaman manaman okay la do apan kakela kalanan ngene trail apan kidok ngene noima ngene komat ngene so chama sa pwuhk okay po nga sa minak ay kapakap mi ko la life and sa minak aramas kay ko call to imerlak lok mo silu aramas kay ko call to murin time in kapakapo Afterin me kokoldon din damer ramasa pwuhk repi kasal relam sangko. Okay, niyan sa machalip sapal. Masa pwuhk pe kasal lam aber rabanana kokola. Okay, rabanana kokola. Imagarata chelanane kataropwe the watek tama buksaraw masani. Pwuhk ma chaiban wehwehkihla iski chail tama kauna wiya yang chailar te yakamau pa kan yen yang sapal. Pwuhk wing ko to patlango melel me aramas tu duwen ni aramas ap ningen child aramas child gen ge child ngen ingen child kan sa palwarapan utila nam puel ngen apang ko kotala apan maye wong ko ni ami pun sambawa apang ko kalanan lang ma pun sa kaun apang ko kalanan el okay so alter area yik child ma kaun wi ta dongi karda chai kapakapakan anahne connecta masanen Koht okay Paul ko sayaya me tiwat rotorot ikamelele me rotorot ranche yo maina bil tuwat rotorot nan sa wote met update sipala la pokita ngen south we are wana kakkoros en petite metodo en wa metodo ko lanan hel okay karda mokit kapri amekan me chai chukida so jogenurong chai bil irong Mokit tur, den jebel me chais choken irong, we awi. Gikarita chela nane, kalautela, sapul machail, wewe, nan mumana chay bankin, low the kapakap, kapakap, when poson, kapakap me parakong kurangot, the masanangot, o kapakap in aramas puman. Is just on kapakap come me alipo. Okay? Kapakap koros me pan mini nitriak te ni pegasal aso trawiawo mausang. Ge karatak chay pan men school ki yamo mana chay kapakap pwuhk kita chay sutra kamelele me chay sutra palilaw ding chay sutra kapakap tuweja megot mak chay kayano te kaskulong. Alright, so nane episos pilko saya yang kecil dan lukogi tai iscipang kola wasau pwuhk mi air me patangi kamelele me serlinda patangi wasau chailen lukogi ta kapochan Mahwin put on the full armor of God ni chail kot lazo imimen ko saya ye masanan Koht okay this word soar men palapalo ye masanan Koht karta ko sampal ye bang kapatatan nak ay ban sa masa ng Koht to je ban sa me oil sarap kita mor soju melel ban mela mer soju kawiya o press plate of righteousness to ja pung para iya o build up truth to ja melelo katkatangaya ayap sa nay soar me ye katlaso okay so sorry I masa ng Koht I soro ma cheban padak chapel okay karada chalaban anahne men study ki masa ng Koht men listen pongi men meditate men memorize or release
Okay, power and court again puluweni ajaban kosaya sang ni poson. Okay, kauna masana yan. Ijek jaban ale prong kosaya. So kapakap me check kaprayang kauna tami masani ya powerful. Pogida sapul mongot masan. O Satan masak tama kauna masani. Okay, may bang kapakap sang kapakap po na itor tami matawata tor ele Satan asame luat. Amay kapakap sang ni point of God ni tuan kauna ay wrong nan samba tami uyayar tami pewedir tami kakong Satan masang sawang kapakap ko. Okay, karita child kakilagayang child bangking kapakap nan masa ng God. Kiyang masa ng God nan kapakap. Okay? Praying God's word back to him is powerful force against forces of evil. So, kasampalin masa ng God ang mimire puiter tipata masa ng God ang mimire puen buyat tupson tatok yem pelian ki. Okay, masaboy ko de bana sa masaboy sa troko sang rengot. So ibang kaos masaboy puro we wasaka ko sang ya ni marang kaun Jesus. Kaun sa troki dong ya nganan masaboy apo gito sound mind gito faith, okay? So duwe jaban confirm mong kitail tama kaun no wiyayar. So imo man kapakap jaban ko soya tama kaun no wiyayar. Sem spayo wisu ar kumail baki kumail baki ang Koht o palianta tepen matawa matay kapakap koros atay sapul matay lolo kang koros ija apakpak ayaw sa chepan palianta tepen pwuhk wasang wata ko saya palianta tepen ama ija ipapon sa tepen pwuhk iwiya kapakap and so they ban tatawang kumasa no emasa ni kumail baki ang Koht. Okay, humble ourselves, resist the devil. Okay, aktikikila mong kaun no, palianta tepen. And some child aktikikila mong Koht, Satan lose here. And some child lapalap ang kaun no, kitail lose and so forth. Okay, so pan changasanguk, waya changasang kumail. Pan changasang kumail. Okay. Bagi ang Koht, te lokay ang wayo masani aktikikila mong kaun no, palian tepen bantang. Kamu yung ay just miyak sakisin vision, miyak sakisin seers, raganda seers. Seers to weta level in kodial. Me aramasakan mag-an kisang kisakiso, ragaklang weta sambama pragilgilang ningen. Okay, wiya kapakapki. Kompel ban meniang iban bil meniang po mia sangan kisakiso mia sangan oleng Koht liang Koht me rakak klang way nan sampai right klang tamar mas chuklang. Okay, ma Satan asa me turun kitai solang chai so draw operate nan kisakisen Koht kareta mga en porseli pagita asa Satan can masak chuka karani aramasaman me asame nganen Koht me wiye ye yaslala te aramas mana wiye papa kauno nanakisakis ekin dosang ekin pin awiya and so mau aramas mesa sa kapakap aramas mesa draw daut kingen sarawi nanan mangayo waste time ren Satan. Okay, so tame wasaya chailen balian Aryamo ngay solang man, ngay sa yay Satan. Iya sa mamia Satan apo chukak lang. Okay, so ni poson, pandadro release. Chukak pelian ki ay pakar po isa sa ibang pakar laya. Apo rong niya o kilang niya. Okay, Pali Ngehn. So, niya chay ban release, tuwa kapate, sanan tawa sa chay low kan, ni poson, o ni tatong kumasa ng Koht. Manaman kak toko yawa sa Satan. Chan sa liya kak toko. Okay, pwuhk masa ng Koht alive tuwa mamor masa ng Koht yeyas. So wasa miya is in testimony and sa may apchapod kita po jisa sa may kasayayar kich kola Fiji eu po ngi kola light ay po sound light perangi light la light lil rampukat
Ikola light ilisteyan na melaw da mo isampar riyaw ay ilisteyan er. Wat lumban chinam sa saban mer nan sapon ay po tuwe ja wasap me miyaw so ja liya la bele liya so ja sto sa liya sa support la. So ko sa ya ran jo fiti ta dakin kaun nan loud ta dakin utangan ja bil loud ren ra kan magumpungi Satan. Saban mera I kau ne cha serio ya mat seli ligi ya lampo nganen lampo to ja imi pan chinam sewa lampo mi ligin chinam seo. Ibana ker serio ikulang lang tito mangan layon sin mangan layon kis sansal mangan layon mangeucha. Ari ke marap mer pana iristele masay ka pilepat pasang ekis kai pasang. I will mer pana puilam nama me yo ramante mo ischela ma o ngai o klangway e wala palala dudan ta mele yo mai mer pana bat pasang ek mangeo sangatra ni wala sangatra pewa ko dilel ba lep takan mangan layon niyan sa otra ngana noktuwa yo rise up nan ngana ya Meyuda ngoy pointy ngoy yaris makataro ko to ni marang kaun Jesus pila ko renis makataro ko to. Okay, so mengkakela kay kitrail limo man palian kay changala le simunio suk sa kumya song ko mas. Okay, limo man palian pengkaun Jesus masani totong mare challenge totong mare kaos ngin saut. Okay, and some companan la totong kumaran kaun Jesus and jay wong kumaran kaun Jesus. Abo masani totong kumara pokita nan lang sampa pan sampa ichomaro maramasa. Ichomaro maramasa kar jay kak totong ki. May jay inta pulago way abandanita. Wabang waste time kingile ya and some even the pulago ni marang kaun Jesus. And some kapakap iti kolang hipalian aba sarpesang. Okay? Ayasa me mai sosa ya kauno anso nena ni panchang. Ter nai testimony mika kadede me warfare inan ko samban. Okay, mia pak iko sa yaya rancho mia pak pan wiya kapakap cho wendi anso puka anso me ai mo rin sa lango pulo ngen sautra so me karandue katrapa yaseli anso koros karata kumailakan makin pepe yang atama ketingin saut kiang warfare kiang kaisisol kiang kapakapan palian. Okay, komatatanan nganom yan komatataw palian. Okay, kalangan ng kumalakan me yang kit kaisisol rana tatel ran riau ipaki koros maka kaisisol pwegi me Jesus masani songen ngen sautra kakatrap doi makapakap o kaisisol. Itama kom ngongkilar kom yo kapakap kia sutrakak mela te sutrakak kowisang kaisisolo palian. Okay, kaisisolo we are keen humble ourselves before God. Doja activity la mong God. Child mentagila child men monga child dupak pag child anana power and God and rule a child more. Number yaw the scripture number yaw pan spiritual warfare 1 John payo kayon son payo kumail kalawetier sa uko aplikamakan pwede ngeno makatkat lalamail manaman sang ngeno nan lalanurailakan menayin samba. Okay, inaw yoma makomuyo ngoy anane mangi daulul pungyang Koht tame katin masani me ngen makatin yeyas lalamuyo lalay epewetier ngen makakaon aramasakan mesosa kauno. Gimi ko sa yake magchay so lang chay so choko nang kikitrail di o kaparagong kitrail aramas mesotra so lang ngenaral kan ngenaramas. Okay, raban mekila di meributi o kair talale ngenen Koht saik miniminyang kamu yung ngoy po kaya type sapal ngenen Koht miniminyang kitra so wasang kawita kadede yang kitail
mengen me uye yas lale komat pewediar makarata songa sangang coronavirus abe chay sa Japan masak so Japakeo chay bang kaos chay bang pelian po chay bang nasa so mau ko san rem chepel makataroto okay chay bang kaos o pelian so okay bak chay bigin irong away song kang kapurpuri tu chay may ban klang lang nan tinay panenay may bang kasaya masakaon way wiya kalwatin ay panenay ay salara na complain ki ayan na pelian okay pengen yo mo kan pass down aban pa sangre baba kala bako kodoren baba be kodoret okay amang ay so lang lara bis chuka pelian angen wa bampil continue pa pass down so cheban pelian cheban nasa mangi ngen sarawiya memi milalatel ebe wedir ngen chorus karda jais chukonong lam magchay lam mas chukak mimren morin solang magchay lam chay ban pag makang kiyang kauno achay sa chan ko poson we kiyang kauno niya muyip sa palo kat kiyang kamuyir ngen sarawi oh so ngen sarawiyan ngenen komat ngenen peweti ngenen Koht man okay makareta aramasaman chachana ban lupsange mga puaban to cha persecuted kya poson aban kolusia malar abanda do unto you. Amen. Kakanda. Wiya. Okay, as chana ne mamaw ko sang sensidyo inda. Ikasalaray po san. So, tatokan ngayon sarawikan mo. And so, kau pataylo kun Palia pataylo kun uwang kitail. Ngayon sarawyo kun kalaudela ay ma. Ngayon sarawyo kun kalaudela kaporabor. Kak kodru kapan. Ekak megi lawe, okay? Sepo kita ngeno komat lalatel, komatin pewedi kaabal. Kaslu nera mebit spiritual warfare kumalagan mapacha kachta. Welcome kalangan kiyang kamu yang mukachin kachta yang Bible study tamay tabingi ranwati chay mimi Japan lessonin Kapakap may payin Pali Ngehn. So karyang current isak Rajuduk sirule limau, emasani Tratan Mahwin, Misagan Tatongi, Paul Makasosaya, Tratan Mahwin, Misagan Tatongi, a sort of duet Misambak and Tatongi, me Kachlas, me aramas mawiyata, haro maramas mawiyata, machine con maramas mawiyata. Okay, you may Kososaya wasa. Kosang Kupurma Karamas Kokor. Ekosayame, a sort of Kosang Nisamba. Ugosang ren kauno. Okay? Second kawela masanan witingkan. Okay, so dame Tratan manaman ekei en Koht. Okay? Manaman ekei gosang ren kauno men kamomuela wasa kelail kan. Second kawela masanan witingkan. Okay? Masanan witingkan. Second kasati sangan aklapalapakan koros magunuta ogen pelian rebitin Koht makamu yaman makin patak matuaja wasa kasaya sekin kawela aklapalapan aramas so makamu yaman makin patak makamu yaman makin wawi masan ng Koht ngonompan kabulowe masan ng Koht sila dir nan wawa ngen saut ngen samin ngen aklapalap makakaon mong yung aramas pwede rin kak menrong. Okay? Makampan sa trasiladi ngayon ako mo yung kapul masano prabang kinawiyala puren prabasang rin aramas merong kan. Karena tirin aramas sa pain Pali Ngehn nito na mangiyar me atail pain ni pola ko saya sa bit katlas katiyo kasin komi bit Ngehn ariya kampan low la Kambang kapakap ngayon kauno, kambang irotir, makitin tebel, monon bang kapul masano. Niyong bang kapul masano bang kowe, kirti, aramas pan menrong, aramas pan mayauda, pugita, kampaliantar, paliapan masano. Okay? Pildo aja ni chay serikan, pak jojo chay ka complain pore, ngenen aklapalap, ngenen mempalian ngenen. And so what nanti what
tamane chai seri ka perenki device, telephone, PlayStation, songkan me technology, udan ikamelele me penene chocho, restrokal renanantin wor, kamelele me nono chocho tuwe yatra, me kalap punut kinai serikan, kalap worong rail pweki, itungong rail tama mau, tutra chai pelpelian ngen, melel me technology mau, panso esojo mawang aramas me sojo limbakong god, esojo mawang aramas me pwuhk kuyala idol, kakuyala Koht idol, yawawin idol. Koht mela, Koht mela magchay kiyang time. Okay, Koht mela magchay pongpongi. So technology, computer. So okay, mailakan kak pilmenyam patrangit kay sisol ma liksang mga wawiya megot yo mabal liksang telefon abe. Wiya megot mong kauno medwedra kauno ba no rong mekom. Suko isang kabarenin te ana penaramasen. Okay, men sacrifice, men wehwehkihla. And so gusto puyan rabagi kuprangot yens. Kawalia ligi tami yan lar mong kauno mga te telefon tami yan lar kau tuweja kalap kangalaya and so kisang ya Ariana na kamal mas may subailan kauno. Okay, so you option wo maybe kangong kitail kan mesro ka kaisul ke mga pwuhk karapa kak kaisul telefon computer abe to da transong ko na pada Bible study kom katkala song kan me kompan pe ngai gen wiya aso may rong alarm me telefono kisang ya rayan song kapakap kailong gidar telefono ko kundi. Okay, cheba nanti yang set priority poi me tebel gen wiya tebel gen masa-masa nan so mau masang ke chai bo chai lip sapal masang ke chai bo asame ngen me wow tuk ong ngen ang Koht me ye yaslala chai kareta within apangken wa waina selian so mau arian so mau kan ma anso magchai so nok focus na chai kapakap so nok ire rong wong kauno the communion the fellowship ang Koht iyan so megan prapa. Okay, so ikos ko saya scripture nituan ako saya chaiban kosati songo naklapalapakan. So jailakan menaing kiseri nanti yang yiraman complain kini jai serbuan sama jaibil ka complain de kosayau ya jai sojar kan ral de mall paral sejan kan tatongki songkan macai kap kabul puen tatongki o kalaudela akon pam pelianta ni kapakap example na serio ma David katkatiwo sumen rongya ibandai kaus ngen south ngenen likam ngenen piti ngenen naklapalapi wai kasana na malian ni maran kaun Jesus. Okay, jana na seriong kilantong yai kakaos ma chepelo mere ninge niya sa me chepelo makau kawit. Okay, so chaiban ni niya sa me chaiban ken law kita kapakap ki sabul ma chai serikan release blessing mono mu wai kasanger budangan chepel release blessing kiwe kabayan god pokida kabayan god pangken down to bottom mabangkin sangren isngokan mekedi man nan momotso sangren Israel samorokan nan momotso ko dilang chon momotso nan panenay ko sangren baba nono ko dilang ren seri. Okay, gara da kapai magamba mangi makauno pulbomi kamban release po no miseri kamban pelian da yaramen turin nono kan koltong ya sangsangki katriwo ne Israel seri kan complaint or sejan peran ki sangko sejan peran ki klan solang me peran ki sangsang seli. Okay, ajai sangsangka Thailand sangsangan kapeng sangsangan peranang Koht. When it come to the kingdom of darkness puksaraw ka dito yung chel-chelanane palian. Okay, so chelanane palian. Kabayo in ira ye pitra limau ew pitra limau walulal duaw. Kumailo no po masamasan. Buy munjiti yo tepel. Ageng koko seli tuwetra lion man. Bagun war tame akong war ki chame akong yak yang kecil lam. Was chokak katal ke chaila. Ako sama tawa ko saya akan raprapagi si abang katalela. Okay, abang katalela aja ramas man men mi menanti. Abang katalela aja ramas man me. Asa ko pranggo trap jangasang jangan trepel.
Jebel ban awiyala ta katalela. Ke child solang asuka kataleg jela. Ichame kakuya wor selimal. Wor selimal pak child en lam. Imakareta der moitang lam remi. Der moitang ngelen Satan on loud. Ngelen Satan on loud la na namu kapunot. Ngelen Satan on loud la kon palian. Kon bang saya ja ni marang kaun Jesus. Kon mangi ngoi korean rang korosigi natak. Mais chuatang ki somau. Pwegi kala palian jebel. Yumoman. Makchay sa jaban palian abang kodo overrule. Kamelele me ni duwan ay kikilang na news last week mo me tuwa ja Amerika we is Israel in the wow iwan aramas asotra ready for God ma iwan aramas asotra ready for rapture kaboy la kauno konang katstor apo kolokol sapal ma katsto pueki chailurongala nan Amerika karayang wasa karo state Korusia ngayon lingar-ngaraw ya ka overtake. Pagkita, basanan deep, basanan ngayon south, me bato ko din na Amerika. Ngayon siya na Amerika, we are way you me bless, pagkita government are based on Bible, based on Christianity, to what so long, aral kamelel kan ima govern. At the same time, ngayon South kapadalong song kan sangan kamelel kan me Iren leader kan me so kamelel kaun piliyang miniminang sililale. So sangat mas ko to. So 100% all about God, non-government. Pwede miyatra seed or wheat, okay? Miyatra 1-2 kama kaun kamaredi, miyatra me Satan kamareyer. Kareta naun wo ko to lel ranwat. Mika saya ko ikmail kinuwang Trump. Trump non-leadership kolata value and Koht meyayi kawela portion meyayi kasambal ki so ramasaman perfect magchabang compare on Trump on Iralakan one world government ma Israel puinin Democrat puinin Trump o puinin Democrat puinin Wonka puinin uangka Iren mepil kisan puinin wiata coronavirus Iren mepil wiata 5G Iren mepil influensi aramas ka antifa te riot or rebellious kan mo yuya wiselina na Amerika karena child ronsang puka basan pon root of evil okay me sangat mas kokodo karena laut la Satan wiya pargepon pagita kauno kat kodo Abang we are pargupon poen wa aramas toto kolananel. So niya ikilang kilelo aramas we akan do rise up. Nda wow. Chachan malawlaw mo. Kilelen wan aramas toto aso ready. Poma kamu saulang man. Chachan kambil matakla so karapan o mobilban yang isisik naman ape. Pagita limbakan Christ ba ampe wedier so utaran aramas pon. Okay? Iwan sansalen social limbakan Christ nan maurin aramas koras mo wiya berap wiya kamay wiya pay wi isangan ngayon ko magchabang kampalian so niya chabang kapakap government chachan sangan fellow siya be aral pong ramen murderisary nana portion magchabang matawa aramas tapa homeless meresota baby million and apaliway homeless million and kemela seri. Nana child wehwehkihla puksaraw masani. Seri we are blessing. We are kapayo san renkod ang baba nono. So child kaki wrong ko santi kan ng government evil. Sangkaras me uang ko perangkod Satan mo we tatong general. Arisang ko mencabang kapakap. Niyan sa mencabang kapakap ki sapul macay government ma bon pay chaibil ban pelian corruption koros mo we wasa koros universal nan samba initiated sangren kingdom of darkness. So gitail so lang atay buko pelian. Maso iko saya me nan Amerika mia wasa me katan ki Bible Belt. Wehwehkihla wasa koros aramas kola imsaraw mia oiral Christian. And so got rapal. Puaman ko sa ya poson armas puja dor armas pil okya kiseliera rai poson puegi. The good become bad, the bad become good nan tiwet magchail ka chin ye yaslale. Iwan Satana kapraki sanger o armas loss. Ime ko sa ya tiwet rotorot.
Okay, di rotorot word chala nana te tong ke marainen Koht, maraino ti rakcha nane wong Koht onang buk sarawi. So masani kumail teng ni amai portion o kelai longi po kumail lasa me riamail solong tekan nan samba rabilkin lelang songon kasongosongkan me kin lelang. Okay, ni ai pa wi excuse ki ai luet po yaki labalan song yo me lelang abuk saraw ya kade de yang yame labalan song wo me song justify me tekan ra yang erlen. Okay, so ito sangan lokolok te song yo aman lel me wehwehkihla me tekan yang erlen ahpw di or ramorla. Okay, so lang ngoy bil experience aban lelan so me tuwedra chai wehwehkihla ta dogen Koht ta wehwehkihla payen samba a pena child personal relationship me yi keleb law kapag wato meditate worship kauno child solar no kasambalki a chai bamping kontang ngena child kana totola chachan child yang tra sarawi chachan child pata nan ngena child kan wiyo totola. So ansa upuka okay aramaskin taut ragempe ka salta udano met melel te yang atropak pakita me fast town ong ya. Okay, turin ngayang elel wasa. So ansa me elel wasa tami palian ki kaisi solo kapakap. Kaya ban may lakan me apcho mo itang kauna mail nor tak may bil korkoronga ngilay may bigak yang katete elel ansa magchaiken kaya wayon da burnout. Okay, burnout the suicidal spirit which pengen kayo mo. Okay, so sangan ngeno kon popalasang child nana kaisisol. Okay, so kaisisol nanan kasambal nan Pali Ngehn. Nan Pali Ngehn. Last in scripture, Isaiah 5 isa kisu. Sotra tron mahweniong pankak wehwehkihla o kapankak sangkor o kapankak kon sang katibay o holy please. Okay, nilokay wayo ko saya no weapon rise against you shall prosper. Sotra tron mahweniong mahuang kamoy pankak pwuhk community. Okay, you know yoma so niyo mo pampertan mensang kamban mangi makauno ino kiyang kamoy. Emasan ibam tare yuk ay latukan o katkiyang red rosonan pwuhk. Aban tare kitail o abang kiyang kitail kelaban pwuhk. Karena yaramen excuse mo ang kocinta makonya builuet. Okay, makonya builuet. Kameleleme ansa me chekin wiye low sapung Episos so tanan ngana tail ya low sapungan kapakap ke megot me kauno sutra mamasani chebang kapakap ke megot me kauno masani ya amokan akan revive akan kakela ka tanan ngana tail tuwa jema karasapa ma imila nanai pangoten punot pangoten kapal ai try sang onda makonya main Koht ele ai wiya mai me kinan songa bam pertalakap icha kapakapan mo makonya main kaun Koht ele ai kamala me ai mor sutra kair kita main Koht makonya sutra makonya tor mantalakap pwuhk mimi chala le sak sapodak makonya main Koht so tami song ko saya makonya chay wiyayar ninchapio chay pan osa makauno masani ipan makongu ipan manokela so ipan mandalaka kapunoto mimiselito tepil ansomi corner kauno makonya pwuhk yale di sabulma makonya manokela ay sabungo wogit kapakapo gayramen mimichor na pakpakolaka maban soja wogitak ichay giglanti yang ya nan ngenayet pan law. So jam mayaw. Tami ko siya ko wogit kapakapipan, wogit ngay kapakapan authority. May banasa me punota mimiselija. Esay ko polla, ay punota mimiselija iban utpalian. Okay? Ako siya yan. Ibang katkiyong rel poson.
en bewedi. So iposanan mo kampang wakit sapon mo law-lawan. Kiyang ni Kapakap en bewedi. Ibelianuk tebel last week tuweta yatak mo en ranet tuweta kapunot. Oppression because yayar oppression. Kapunot kicha klanta mo wiawi. Kapunot kicha lockdown wiawi. Kapunot kicha asoja bilitaran moni puen pan ta. Kapunot. So koskosayam apo koskosayam isay wiala chon lang. Chay sanga choyo. So kaparo ko me tami experience nan morin sa lang kampilkinian lelang. Okay betul je. Kapunot yasa me kauno sapon may inokan yet biglang seli kapunot nan nganaya kapunot. Atame men kakelaka yang kecil wakit Kapakapen kiyang Kapakapen pewedi. Pilaga sana na malyal ngin south so tram pungo man kel liklikam to na salangay. Okay? Eu karasa pa mo. Tuweta nay bujak laudo kachkati woseli rantrayo. Ngay tintribe kola met date. Okay, banindang ay bod sa bangkolta at pastor ofici sa banindang mau sa puralar. Kit pinapapalina at seriga puralat at ang gungit Fiji. Katarato aman, serigas tsaka kachkatiwo ison pata. Kaidehk lapalap katiwo kay merawya singatiwo. Pwuhk ngin south kalautelar ay kapunoto ya matamatawo. Ya tribe ya matamatawo. All of a sudden, ngin Koht. Okay, chay panchama-chaman me chay sa chukalgalep. Ngin saraw pantacho masantagan dindan. Joja tintribe ay mata-matawar kapatal na nay malyal mo manay pan approach mo manay pan chuwang kiyay po day raw. We akan trayo ko danda ni marang kaun Jesus. Wala ka sang re. Kolikaman. Iban mimi, iban kanagela tay ko don buya. Ischubang volunteer ko la pa leader me bang kamakitia. We are just on Kapakap, nek megaras, mayaw. So, okay, back chay magangalaw dela. Sabol machay ka palakan pwuhk chay supelian. Satan, ligiligam. Koskosaido, chay la repeat, o kaparenan wiya. Ama chay bang konta cha wasap pelian, pwuhk kasayayat. Emasani, ibang kachkiyang kumay, roson. Roson ang pewedi ta, kaidehk tsaka song. Boyang song kan me lala child podi me tuwa cha ko sang re child kasong kung ko sang ren chepel kasong pil ko sang re child me tuwa cha mo child emotion pena child papa ma iban uya tarai penai ko santi o apalia la tami milaleo apan so ibang Kapakap ngoy kaine ne yolanda so iso cha mimi ma penai ko santi po mimi ban leader so kaine ne yola nan ko perang Koht. Po yang Kapakap parakong tama ko perang Koht. Right? So ansa may kaine ne yola inda so is chuban mokit ay leader ban penka makitia po imka tarya do wasa iban mimi iban kam sakala tami ko dolmuya. And masan yang yan sapol mamasan I can do all things through Christ who strengthened me. Ikak wiya songoros po yung kel makauno kachkido. So Kapakap me bang abang revive abang kakelakalanan nganomi o abang wogidala situation. Okay, eminanta was a child. So masa nang Koht yeyas asa macaykan kapul waungi a lady o tatongi. Kalangan iban udir wasa chay ban pleo chupana clock payo sinsarigan megay makakyang tunin saban sinsanchi school para pon Zoom, clock, isa kayo bang purala live. Kapakap, live prayer. O main siwa Koht kaun lapalap kalanganan kami, kalangan kiyang kami sabol mo limbak. Sabol mo masan, bonat maur. Kalangan kiyang kami korusya me pilata yang kit kay sisol. So dalibil wasaramiya. Ngano mo saraw yan tipo rail. Ngano mo saraw yan kakela kay rail. Railakan me pilbuya tatako Lord me pil. We are forward to God. Pengomukatin mangi, pengomukatin masani, pengomukatin nurong, luwatin paluwarat. Kisang men mga, kito kelail. Kalangan kiyang komulor, kumkatin renuat malian, renuat mongyong, pusang kakilimpa kong komul laut sang mesahan kim, ranpukat.
kom ka tung kupro ka pa mor korusia nan college iralagan me patrong yan sawat te me ban patrong mur kom ka tung kupura rail nor anana kan koros yogi yang railo wato reme koros manane send kom ka tung release sapul mo kapai kom ka tung masani main coach me payen iralagan me sasay kom ban transfer apang godo ren sapul mo miserigan so sa lady pay koros sa lady so pull it down upon our soul upon our life today ananen kala ni me korusia Lord we give you back the glory the honor the praise to you and to you alone. You are good God. You are awesome God. You are wonderful God. We thank you for your word today. Thank you for every promise of God. We release your anointing. We release your blessing upon each and every one of us, oh God. We give you back the glory, the honor, the praise to you and to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.